upcoming 2024 parliamentary election ahul tum APHLC kan claim ke dam je aphan tum o konvenol ka do tum check back kono kan chief konvenol ke tum mithang mano na si pini ladak tum check peraya teng resolution ke na teng si non 2024 upcoming parliamentary election ahul Karbi Anglong West Karbi Anglong apan di Mahasau aphan abaha aphan tum members of parliament MP abangke tum APHLC president tum asar akehai jai kathar IS retired pansigi tum APHLC kan chedom sar kan tum resolution elpono apan bank pono lahelo pini Karbi Anglong West Karbi Anglong apan di Mahasau arat aphan tum ahin pen pachin bantu dak lahuna yala mabelo apan ke dak pini rat aphan dak pini media hoi pen pang dak lahelo alangli tum president Sar Jai Kathar, IS retired, alang ni halo MP candidate lo. Lasi, Karbi Anglong alo constituency ko ratrok do, including di Mahasau, 28 constituency do. Lasi Karbi Anglong lo pen di Mahasau, la constituency ko ratrok la pen ko nerkep, constituency pokep so say arat atumano bangke, non upcoming parliamentary election, itu Sar Jai Kathar aphan, kam keklam ye phansi, ini dak media hoi pen, nili kadoi arat phandabe chuning rilo. Lahelo lapen ke non kibangji upcoming election itu masar jai ka thar jung se haidel lo polotang te raga tu maning ke che pe alang li phan ka chera pe chito dun pe Karbi Anglong di Mahasau lo pen West Karbi Anglong ara tu ka chera pe chito dun pe alang na haidel lo polotang te alang li ke claim ponji la ke si project kapre ka political party asom kali apana kapre ile tum elected members MP asom kali ile tum APHLC hoi pen apana alang li ke claim ji akam agel tum project gi number 1 abang ke Ili tum ningkan troxy cap sosai 70 years sosai. Ili tum kahang lapan kaya ili tum kang hong prom labang so implementation of article 244A autonomous state of bangke alang lipen parliament alo cedan nun po. Lahelo ke cheng si ili tum asar jai kathar pen alang li parliament along ke cedan nun ni. Lapen ke labang so autonomous state alang li ke hangun hut mata alang li ke cedan hut jong si Government of India tum nang kroilo polotang telake paragraph 20 teng pe 6 schedule the Constitution of India teng mase autonomous state ke part jam nahi nele tum autonomous state ke hang lake akapre autonomous state general state some ke hang gali autonomous state article 244A lake paragraph 20 6 schedule the Constitution to the Constitution of India teng mase kim rang nahi pen part jam nahi lahelo tum ke hang pen lahelo lasi pini rat lapen ke dak Karbi Anglong rat lapen ke di Mahasau rat aphan West Karbi Anglong rat aphan ini kapacini tu la thot lahelo non upcoming 2024 ili tum Karbi Anglong di Mahasau farman alang li itu masar jai ka thak pensi MP bangke ar jabdul ko Ini aji itu presiden maka kawan hol the agontok itu MP election আমার APHLC দলৰ পৰা ES level CC level LC level আৰু চেন্ট্ৰেল লগত আলোচনা কৰি আজি আমাৰ APHLC ৰ সভাপতি স্যার জয় কাঠা তেখেতকে আমি আগন্তুক MP ইলেকশন তেখেতকে আমি পাৰ্টি প্ৰদান কৰিছো গতিকে আপোনালোকে কাৰ্বি আংলং ৰাইজে আমাৰ APHLC দলৰ ডিমাহাছাও কাৰ্বি আংলং APHLC দলৰ পৰা যিটো প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা যদি আমি যদি জয়যুক্ত কৰে APHLC দলৰ জয়যুক্ত কৰে প্ৰথম আমাৰ দাবীটো অটোনমাস ষ্টেট আমাৰ দাবী তেখেতে পাৰ্লিয়ামেণ্টত এইটোহে উত্থাপন কৰিব এইটোৱে আচ্ছা স্যার কাথার স্যার নামার জুংতো non APHLC hoi pe nangli phansi la MP a candidate nang ingwai lo posi nangli jongsi MP election hai darlo pulote nangli kopi pilo ke claim ponje Karbi Anglong ra tha Cheng sige neli ke claim ji day 1 pen MP hala dak vote taking do yimati di hala vote taking arni day 1 pen la
Constitution along ketok Article 244A ating pen autonomous state Karbianglong West Karbianglong pen dimhasao aphan separately tame la pen jointly tame rat atumaning kehang ating la autonomous state kikim ji aphan ke claim back ko number 1 la ke Nelly MP ke doon ho si ningkan po tajud je aprang si lagi petang deto. Kadang tangan ta anu tina party pustami ko bonta cicak bom lo so hormu. Cecak bom. Election no joni pa election nang lo konde cicak bom chilo je la so hormu ke pachun popo. Bonta non anta tunche la so apa kana ni pilo puise. Nelly ke puji ke halatum ningye bom titi setan non anta alang litum MP intang rak ke do hot resolution anta pon pepin la. Non anta pon pede. ASDC hot anta pon pede. La bang manghu meme. Nelly bang resolution ne pon bek pala ke. Number 1. Ka resolution pon ra jut kok po alam ta kalian ta. Do orang ke claim na la non puet unde det lo. Sedala ke nangji anta ke Nelly ke claim lap. La pen next ke claim ya bangke je thana ling seta autonomous state ke 6 schedule angding pi inkoi pensi somji kimji la pot 6 schedule bangke itung pangtang pekpo a power non kang butang anta kapachelong to edge pan ke claim pekpo la pen ke Cuban itu ngecetan bo. Guwahati High Court order ke pitang. Jang Guwahati High Court order ke pitang puli alam kali. Seta schedule la tinggi pu. Angding pihini angding so proxy. Lapen nitu council election ke pedofan ke aron selam vekpo. Lapen voter list ka selam dia pan ke aron selam vekpo. La aron ke isibet lo. La selam vekpo nitu. La thuge lage je thanang nelo lage claim back la pen Sa dang tinali fancy mon PSLC hoy bing ke dali fancy candidate pa. oi neli Dang dali tum NDA alliance along nang tum kaching ki ke chathan dolu man so ta. neli tum je than olo NDA puali lage India polo India polo la pen itum asamang bom song krip hodo United Opposition Party Forum of Assam pudu. Hala tumpen itum cingki pik lo. Hala solong Congress ta dolo lapen am admi ta dolo party anda lokal party anda do etla. Hala tumpen itum cingki ver lo lapen neli aku cingki dam thuela. Seta cingki non cingki ke non. Hala tum ke nang si kroi dun tang la. Nelly University tur chot nang ipo bangke. Lalo. Indian no National Congress tu manggil ka biang long pen di maso long kinang tur direct mo. Nang tur dung de det po alang litung ke. Nang tur dung de det po ni litung ke kroi tang ating ke. Non jong si command ni tur plut pondela la son nga pregalam lo. Masita la ke ni tum nang tur dung de alam si du at la pen lan chot takali non itum Congress a leader ta. Nili fancy tur non pu pulo dak asa Karbiang Long Congress a leader senior mo sa bangka. Lapen lan chot takali nili MP lote nili dak English pen di porhe det po Karbiang Long Autonomous Council KAAC is not someone's personal property. The Hills people of Karbiang Long are equal stakeholders. Number 2, I will stop economic migration of the indigenous people. I will provide viable alternative for their economic security. Non amat elitum ariso o karjang atu Assam ang tanchot kali India ha konan ni ha Dubai beteta dam tuwaret lo non ke itung ki ong ia putha Ladakh kachori kachor lama thai ka via posi dam nang kok lo ke di nili la bang ke pang ton pola thuge
pape dam long le det po pape dam long le det jip pulote dak kachori kachor lam athai dak long vek nang po dolo non pape det titi itu ma council tu itu ma MLA minister MP tu pape det titi pape do vek po lapen economic security dei la sala lapen number 3 KAAC possesses sufficient funds to feed and promote economic activities of the indigenous people. I will ensure that every household get these economic benefits. Poisa ta duda kewar thap lapot itu adon tinta lanon ahem arpong Kopulo maho prit thang atu ahem anta kicholong yapan ahem kachik amet thang ahem chikim long yapan dei hem su po akam gali amet thang si chikim nahi amet thang kachikim ahem ke do ning samjin bang ki pia hem su ke ning samse la tuka hokalam lapot an ning kang samjin pen amet thang ahem kachikim la pen ke do long yak kam ve klem bek po Lapen number 4, I will stop this culture of nepotism. Di non ke CMEM, MLA, MP, BJP party, usalo, udi amun pilo, pulote akortilo, pulote asopilo, asopulo, pulote la si sakuri long cha. Lake nitum kroy krik lapen la pache plang long le. La si I will stop this culture of nepotism and crony capitalism. Di non hapuge 90% karbia tumke ahem mat plaster lapen arpong pritham kabi beji aphan paling dawi osomara tu chamsi aklong along long le aklong along si mekejang gedi lapen ahem dam non apag ghor along Jiki besia sang tak teklong lete ji nang litu. La son si hidup. La pot ni litu. La crony capitalism. Nepotism. La so culture ke papa bedet kang jangi. Lapen I will completely abolish this culture from the soil of Karbiang Long. Karbiang Long pengel so culture pa bedet. Lapen di mahasau penta. This culture is bringing division among our society. Itu kopila divide. Di itum hala ke plang atum CMEM MLA minister atum agari lab a contractor atum agani ka ador ke so si langdun prong titibodi hala si istia class te plang etu lapen itum apu bangke itum mabangke kang day a class lok lo ke dinon de a class de economic a class de kok lo ke dinon kiduk a class de kok lo ke di la si labang so class ke ditum ne ke pavitet Lapen since this is a social evil, like a social evil ke lake. Lapot this economic inequality must end. So I will stop this culture of nepotism and crony capitalism. I will completely abolish this culture from the soil of Karbiang Long. This culture is bringing division among our society. Since this is a social evil, this economic inequality must end. La jut kok ni pavidet ni. Wealth must be distributed equally. Itum wealth. Itum Karbiang Long di mang saung bo. Ke long wealth ohomia ke hompoti. Jito amar hompoti. Itu homanere divide ko sobe pabo lage. Kado ita jingbar chit si long rap et nang jik ni plang wong pen bang na pelang prong na pa kam kali ni tum no son ning dok di la si non ta ni li hem ta nang tum tek long lo ke di ni petang te petang one det lo ason ka prek rata kam si klem rong no ni un ni do klem ji po son de ni lat rata kam klem dun de det son te di ni la ta un ni fortunar ta nam put abinong ke ni la artiklo jon wang ke long pension pen ta kita hala bang ta di klem ke det lo son hak si mo MP long lok sita ba ke thi ka prek a post le long nu tu sita la tu ke ni tum bang ke wealth must be distributed equally
Dahil non amat ki pukang tumke. Anpar ke dolo la penhala law. Paragraph 2 sa paragraph 7 pen aron ka selam election ka pedopan voter list ka selam lalong si asan ka pre ke do adlo. Ichiatum a voter list pen amen kang tan ka do ita hadak do adlo. Athema aron selam de tike ke chiatum a voter list amen tan ke. Aron pen yin ye. Ke do kang tan ho pomat mobile mala in jobot kut boleh ke un lagi un la son ke lagi. Allah ben si claim ni tu ke claim ji an ke ni lige aron ateng men si claim et la pen la ing long arat ke do an to ampan ke pang room pet ni homman si do ni atema sik schedule long polo tribal areas possible for paragraph 20 long Karbi area boleh putar kali, Kuki area boleh putar kali, Garo area boleh putar kali, Khasi area boleh putar kali, Sema area boleh putar kali, dan Sham area boleh putar kali, Dimasa area boleh putar kali lagi. Tribal area, lapor tribal atau pan anke aprang ke lasi lang paprang po. Bangat tumpan lang selet nangi podam abang kali. Lapen ili tu dak kilonjia tu. Ohomia kilonjia tu abang pan ke laki lang pemipo. Latum 4% do. Lapen adivasi atum da dolang. Halatum panta halatum da dupik pa. Halatum adivasi story bang nani ili tum cini nai. Halatum aning ke hang nai wang li. Halatum man ke wan. Ke wan latum ke wan bori. British utsi ke wan kali. Itu manang cudet ji pa hatum ke wan kali. Seta do makai do da itu mangbong ning oil lam. Ajha tung itu adet nang cudet ji pan si ke wan. Kali mala ke wan kali ke wan halatum mangen. Seta adivasi atum mangen latum mangen ke wan latum panke. La sonjo la sihala tum da dupik. Itu mahala tum pan pidet nang kangjang na ipoli. Autonomous hala tum pan pinang ipo bang kali. Seta hala tum pan kopilo make nang ji hala bang atum pan ke dum lang ponang kogi tusin tum mata lab. अच्छा सर तंटे थेला आर्टिकल 244A लके इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से तक डाकलो तंटे कॉपी पोसी नॉन आंस्टा में इंप्लीमेंट में दर लला बांग सो पुथांग नंग हिन बन पिलो पोजे nelita jaka so ke lige main negotiator lo ke nang pikang tum teke la BJP tunge nang pipi po nang putik la helo nito manang pupe melo a tarik ta nang ipo tarik ta 15 April 2015 naninkan 15 April 2015 naninkan nito manang pudak lo nang pipi nang to pa kuyo BJP government ke seta Congress atau bangke non keci putu latom bangke pita mik pusi non bangke ki putu lata election hutong ne niye chot lo ne pilo ne chi ne latum nge election niye chot ti tia bang la Congress tom bang ta seta dan non bangke ning kelo nang chikroi dun po pusi lapen ilitum ake hai okel gogoy phanta lapen lurin jiti gogoy ake hai phanta tum ki atlo alang litum mata nang chikroi dun lap lo la bangke la sine liga mata non abang ke ilitum papik kroi umpo matal the India government ke pe potong na pipe det lo ni ta chini ni la bang ke la si ke claim klete da football sini lia mata parliament no resolution confident ken che non anta pon pela yokta ko si resolution pon pe pin le se alam iklang ko madiada lam ning ye chok le chok se de chi ke la hello alam bang ke nelia mata bang no anta claim pe me dat lang ko si nelia mata ke claim pa me join ne sin ta article 244A chun che dala kala অসমীয়া মই এইটো আপোনালোকে ইংলিছত মই লিখিছো আপোনালোকে এইটো স্নেপ কৰি লৈ যাব আৰু ইয়াত আমি কৈছো যে মই যেতিয়া MP ইলেকশ্যন জিকিলে প্ৰথমটো কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও কাৰণে মই autonomous state যিটো আৰ্টিকল 244A আন্ডাৰত কৰিবলৈ মই প্ৰথম এইটো চেষ্টা কৰিম আগৰ দিনত যিমান কৰিছে কিন্তু ৰিজলিউচনটো কোনো লৈ যোৱা নাই পাৰ্লিয়ামেণ্টত
সেইকাৰণে মইতো প্ৰথম ৰিজলিউশ্যনটো লৈ যাম এইটো প্লেচ কৰিম আৰু নম্বৰ 2 আমাৰ 6 শিডিউল যি হলেও অটোনমাস ষ্টেটটো 6 শিডিউল paragraph 20 মতেহে হ'ব 20 অধ্যায় মতেহে হ'ব সেইকাৰণে 6 শিডিউলটো আমি ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ যিমান পাৱাৰ হেৰুৱালে এতিয়ালৈকে সেই পাৱাৰবোৰ আকৌ আনিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত যিমান ট্ৰাইবেল মানুহ আছে কাৰণ 6 শিডিউলটো ট্ৰাইবেল এৰিয়া বুলি কৈছে এইটো কাৰ্বি এৰিয়া বুলি কোৱা নাই কুকি এৰিয়া বুলি কোৱা নাই খাচী গাৰো ডিমাচা এৰিয়া বুলি কোৱা নাই শ্যাম এৰিয়া বুলি কোৱা নাই ট্ৰাইবেল এৰিয়া সেইকাৰণে গোটেই ট্ৰাইবেল মানুহ একেলগতে কাম কৰিবলৈ ইউনাইটেড হ'বলৈ মই চেষ্টা কৰিম সেইটো আৰু লগতে এতিয়া অলৰেডি কলো যে কাৰ্বি আংলং KAC টো কিবা এটা কোনোবা এটা প্ৰপাৰ্টি নিচিনা হৈ গ'ল সেইটো গানতো লিখা আছে যে দেখিছে যে এইটো কোনোবা কি ভঁৰালটো বোলে নিজৰ ভঁৰাল বুলি ভাবি লৈছে গানটো আছে আজিকালি এইটো কোনোবা ডাঙৰ সিঙ্গাৰ সেইটো বনাইছে নিজৰ ভঁৰাল বুলি ভাবিছে সেইটো আমি পাৰ্সনেল someone's property বুলি ভাবে এইটো আমি আঁতৰাই দিম আৰু হিলছ পিপল সকলোৱে আমি ষ্টেক হোল্ডাৰ এইটো ক'লো অলৰেডি একেলগে থাকিব লাগে লগতে মনত ৰাখিব অসমৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ এইটো আমি ভালকে চাম কাৰণ তেওঁলোকৰ তেতিয়া 1951ৰ সেন্সাসটো তেওঁলোকৰ 4% আছিলে 4%ৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত হৈ গ'ল এতিয়া সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ এই খিলঞ্জীয়া অসমীয়া সকলৰ কাৰণে আমি ভালকে চাম এখেত হলে যাতে বন্ধু একো দুখ নাপায় এইটো আমি কৰিম আৰু লগতে আদিবাসী সকলকতো আমি অসমত থকা তেতিয়া সময়ত ব্ৰিটিছ সকলে তেওঁলোকক আনিছিল তেওঁলোকে নিজে অহা নাই ইয়াত কিছুমান জাতি বুলি ক'ব লাগে সম্প্ৰদায়ে নিজে আহে আমাৰ মাটি কাঢ়ি লৈ যাবলৈ বা অকুপাই কৰিবলৈ দখল কৰিবলৈ আহে কিন্তু আদিবাসীসকলে মাটি দখল কৰিবলৈ অহা নাই তেওঁলোকক আনিছিল সেইকাৰণে আদিবাসীসকলক আমি চাম আৰু নম্বৰ 2 ইকনমিক মাইগ্ৰেশ্যন ইয়াত অসমৰ পৰা বা কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা অসমৰ পৰা হৈছে বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ দহালৈ গৈছে কাটাৰলৈ গৈছে এই মিডল ইষ্ট লৈ গৈছে আৰু চেন্নাই কি কয় বেংগালোৰ দিল্লী মহাৰাষ্ট্ৰ লৈ বহুত তালৈ মাইগ্ৰেট হৈছে এই মাইগ্ৰেট কিহৰ কাৰণে মাইগ্ৰেট হৈছে প্ৰথম কথা কুৱেশ্যনটো কিহৰ কাৰণে মাইগ্ৰেট হৈছে মাইগ্ৰেট হোৱা কাৰণটো হৈছে ইয়াত ইকনমিক অপৰচুনিটি সিকিউৰিটি একো নাই সেইকাৰণে আমি I will stop economic migration of indigenous people. Indigenous, not only Karbis. They to monot rakibo. Ohomia, Khilonjia hokoner, karone etu sinta kor hoise. I will provide viable alternative for their economic security. Economic security ya thakiboi lagibo. Jodi sailo oino manutu ya rahi pelai economic security pai. আমাৰ মানুহে নাপায় তাৰ মানে আমি মেনেজমেন্টটো ঠিক হোৱা নাই গভৰ্ণমেন্টটো ঠিক হোৱা নাই আমি তেওঁলোকক বাহিৰৰ পৰা অহা সকলক ইকনমিক পাৱাৰ একেবাৰে দিব ইকনমিক ফেচিলিটি একেবাৰে দিব নালাগে বুলিও কোৱা নাই আমি কিন্তু আমাৰটো যিটো আমি দুখীয়া মানুহ তেওঁলোককতো আগতে প্ৰথমতে নহয় প্ৰথমতে তেওঁলোককহে দিব লাগিব এইটো আমি কৰিম আৰু নম্বৰ 3 KAC টো ফান্ডটো বহুত আছে কিন্তু ইকনমিক এক্টিভিটিজ প্ৰমোট কৰিবলৈ ইন্ডিজেনাস খিলঞ্জীয়া সকলক ইকনমিক এক্টিভিটিজ ইকনমিক বেনিফিটটো দিবলৈ এক্টিভিটিজটো দিবলৈ আমাৰ টকাটো সাফিচিয়েন্ট আছে যথেষ্ট আছে কিন্তু সেই
আমি এই ফাণ্ডটো যাতে সকলোৱে আমি ইয়াত খিলঞ্জীয়াসকলে আৰু শিডিউল ট্ৰাইবে ধনী হয় নহয় জানো আৰু দুখীয়া মানুহ আমাৰ নিচিনাটো চাই থাকে ফৰ্চুনাৰ আহিছে নহয় জানো আৰু সেইফালে বহুত দামী গাড়ী আনিছে ঘৰটো ভাঙি পেলাই তেওঁ বহুত টকাৰ দাম দি পেলাই তেওঁ ঘৰ আকৌ বনাইছে চবে চাই আছে দুখীয়া মানুহসকলে এই কাৰবাৰটো আমি থাকিবলৈ নিদিওঁ এই ক্ৰনি কেপিটেলিজম থাকিবলৈ নিদিওঁ I will completely abolish the culture from এইটো কালচাৰটো ইয়াত থাকিবলৈ নিদিওঁ কাৰ্বি আংলঙত আৰু দিছ কালচাৰ এইটো আমাৰ মাজতে পাৰ্থক্য ৰখা হৈছে ডিভিজন ৰখা হৈছে দুখীয়া লেভেল একেবাৰে ধনী লেভেল নহয় জানো একেবাৰে বেছিভাগে 90% একেবাৰে দুখীয়া লেভেল আৰু 10% মান হ'ব একেবাৰে ধনী একেবাৰেই ধনী আকৌ অকল ধনী নহয় একেবাৰেই ধনী এইটো আমি হ'বলৈ নিদিওঁ এইটো আমাৰ এটা পাৰ্থক্য এটা ক্লাছ হৈ গ'ল শ্ৰেণী হৈ গ'ল এই শ্ৰেণী ভাগ কৰা শ্ৰেণীটো আমি থাকিবলৈ নিদিওঁ এইটো এটা ছ'চিয়েল ইভিল হয়নে নহয় এইটো ছ'চিয়েল ইভিল হয় এইটো আমাৰ মানে সমাজৰ ভিতৰত এইটো ইভিল মানে এইটো আমি সেইটো থাকিবলৈ নিদিওঁ আৰু ছ'চিয়েল ইভিল থাকিবলৈ নিদিওঁ আৰু ইকনমিক ইকুৱালিটি ইকনমিক বুলি ক'লে অসমীয়াত কি কয় অৰ্থনীতি আমাৰ চব যিমান আমাৰ ধন সম্পত্তি আছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কাউন্সিলৰ এইটো সমানকৈ আমি বিতৰণ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু নিজিকালৈকে কৰিম এইটো জোৰকে কৰিম প্ৰথম দিনৰ পৰা ফ্ৰম ডে 1 এইটো আমি মই MP যদি হয় আমি ডে 1ৰ পৰা এইটো কাম কৰিম এইটোৱে কথা আচ্ছা তাতে কাথাৰ সাৰফান lamthe siar jointu nangli pha thar sama lamthe si APHLC la klembang phulbang phi chedon sar pen la jai sarfan MP candidate ingwailo la si nangli hin pen ninging samluma la pen chedon dun luma la pen jai sarfan MP ke phai ji phan nangli hin pen ko an bor idon ji là bini ke dake chedon sar si dake tum pang dak lo la si dake ka chedon di polam ke bang si bang lo bini dak song long didi pidon ke cheng lo ang deng tin ha yes ang dengan tadi tum dak election campaign committee da sengat lo da chief convener pu nang di yes ke hai mat lo na pel ku convener sa do thai lo kinki si patet lo bini ke dake tum ke MP candidates ke pangdak acatai lo mana bang kita sidang tu masih kini pasini masih letak ke punya cekol ke lang ke belo atau beta ningarong masih pangdak lo lapen ke klen ke tadi kami lagi jakong pan pakai tuan lagi keng kam ket sio tentang keng kam ket sih lagi sio lagi kesang rangi alam sih belo masih wan mana tu ka body naingan lagi body group pun lapen ulbek di pasir tetap tempon lapen dan sebab pakai bukan nak putus ahok ka bang ke claim ke tam kang tung phane jong siang hoi long pang ni lo pulo tang te ili tum panan ar mu chi jeng ba de ji mi hem dit mi chi kai de ne kanang ma se ve jong si de tum ke claim taxer ba kan ke claim tang tung phane pang ni dun pulo tang te ili tum rak det atum ki thunang ba de ka che song nang ba de la thi bi pon la bang ke claim kang tung te tum se pong ni de ma te la dang lo ki tum bang ke ta si non rak det ta ma thanang po jong non ne phang bang ke me thang a he me riอาจจะแรงจีพอจะโพสต์ปีโพสต์มาเป็นเกี่ยวกับยกตัวนี้คุณตั้งแต่หลายให้เราคิดไว้นะเกี่ยวกับเรื่องตั้งตัวถึงของลูกเราตั้งแต่ยี่ตุ้มแค่ร้านตุ้มแค่ลำที่จีเป็กหลังจอดลูกส่วนนั้นนี่หลักคุณนี่ผู้ลำที่จีเป็กหลังจอดลูกเกี่ยวกับเรื่องตั้งที่ตุ้มยิ่งห้องกงอย่างไรแต่คุณละสิการเบี่ยงลงร้านที่พนักชุดนี้ลูกปีนี้ตุ้มกระปังดักใจกระทับซักหลังดีกุมาตุนี้นี่เป็นอะไรเกี่ยวกับด้านของตุ้มองลูกแต่นี่ตุ้มโอเบกิมีตุ้มมันแต่บัตไตซีบักhala rat pen kaco toy dun hala suang hoi elected labang suang hoi long pang di dun pen rara pan iklen ke dam ke lang ngong lo di tumta si nona pong bang ke di tumta hala suang hoi long elected suang hoi long rat pen kang bai hala sejak pong di suang hoi long hek long po la pen ka je ka thar sa rara pan iklen pi ang ke bang ke hek long ve ke di tumta ning ke lo ta pen itu ma thaning
Jaya kathar sar rat aphan ke claim pi la elected kuang hoi long pen. Rat aphan ke claim pi mema heroma ku pinian ta karbiang long arat ke pinian ta cuma long lipin la. Asi cuma long lipin la ke me hina ta tum chini ni lo lagi. La si mi ki puji bu bangke cuma tha la bangso song la bangso song pen kacho toy du na candidate lo cuma tha. Cuma lo protang te ke homa ke ki ba chini ko lagi. Kita me cuma me aphan ke me hino bangke buri tha ko bangso ni hin pen la ke chuni ring tung lo. La pen karbiang long an ke song to na cuma thai lo. La pen non ki klang sa ka candidate to an ki hai tang to phana cuma thai lo. Ki hu ki phik ma la ke tum ti thai long thai lo lagi. Si non la bangso song aphan ta apong lo rade pa ja chuning ri lo cuma tha. Patai si cuma tha. An lo te ni to phan higdak ko senang kuno do jo ko tenang kuno. Na hello chuning ri bangke. Si pini non dak se ben tum APHLC song kan kapang dak. Jaya kathar sar phan ye kadu ko beche kroi sar dan si par jab lo la pen rade ta chuning ri lo ka pa hai pek je phan si chuning ri chu le thot la. Jai sar phan ke pahai je phanang lin ben taon an bor idun po seram Ini tu bang, itu song itu song nong gitu an ke laki kado kita arpulo nilite delo lake. Song nong bangkuan mak gituan, arpu kuan mak gituan. Penan pas tapi la bang song lang dan delo lotang te arpu ke do tum chole iklan kali. La bangke ni tu sini pame. La bang song phan anu tin abang puta kacing hot hedung tu. Kasi kumat ni ke utuk ke bang kumat ni ke lang supply bang kumat ni ke kapre goreng apa sai kumat ni ke kapre kasai ni se iklan. Serta laki ni limit hanga song lu kumat hapen si halal alang litum bangke song aphanang pachini tin benta alang tu rafan thanpo laki ni tum chini pame lasi laki pinita arpu ke do tum chota kalisi arpu ave pinsita pini karbiang long phan kaching hon tum ke na klem dun bom lo chara dun bom se hala tum hatan ni tum ben chuning ri lo nang tum phale arpu le punang tektan te sirame nang tuma hin ben kuan na ki unan ke lam lun pe chita jai ka sar phan ke pe haji phan ke nang bom idu nang i kusi itu mungkin kayak curing ring tung loh. Mana lah ke di. Aphan ke cengko ke ni tum inut bang ni bete. Son non ke lagi rata property lo non jeplang dat lo. La sini tum dat from tum ning hang aling biji po akam kali lagi. Atik kete cuma nang kek du bom dah hai. Itu bikau rete po ando non ke. Ho malam lo. La tu ke ni tum an di si meeting along ta. Tom Kebarni, April January Tom Kebarni tala solam ninggelo. Non ke nitum property chot kali le price rata property cheplang de. La solam ni ka ningge dam ha Supreme Court along isia kipudo. Hala dak la son kipudo APHLC apa. La ke rata property pinak non ke. La puyo. La si rata tum si non ke APHLC pan KPC non ke. Nitum inut bangani akam validat lo non ke. Lailo le se rata tumpan choro pig lo ni tum ke. Nang litum apa? Nang litum nang rab dun lo ke di. Nang litum ki sum ta ni chinie. Koman ni ke la tok piri po tum dan do ye. La si nai tum tok ai hedet dia ut pen di. Ta chinie di. Arni si eta wang ke. Ni tumpan pi ne na NP me mat klak ke pin lo. Ni tu le cho hang da kali yo la ko man ne kok le lo la pu yo de sa lagi nang litum manang choro lo sa nang litum da to claim o lo ken ten sa nang litum sa ako non election ta na itu ni litum pata nang claim pi bom po si yo ni litum pula de la garata to man sina itu claim po ken de la hello ya se met ing long arat men kilonjia to pan kiduk adivasi to man lagi nang claim pi po nang litum si choro lo. Ini abis itu lang mak.